Hey guys, madama pumpungin more na from Atero Hayden Lolo here. Mana watapu. Pum pum. Koya tau mana watapu e no whakare atu. So e pike. Ki e whakare atu me ki Faito'O koe ni. Koe mana watapu e ni me he tahsau te. South Island. Au whakare atu ai mana watapu. Kai ki i artistic at pe ia. Ki background ko ni ke mo so mai ki ai behind me ko e otumo unga. O ki social le mai ki ai. Ko ia. Ka ki i share pe ke mo tole ki i me he view ko e ni mana watapu mo ngongot ko ma tau mana watapu ni o ku i he South Island o ku hau ki ai i he ki Fakatonga. Ki Fakatonga. Pea mo malai ko ia I he malai ko ia kinesiology Pea when I talk about the kinesiology, I'm also inviting you guys and encourage you guys ke mo mahu inga ia I he tau mea Fakatonga ko tau tolu I he tau Faito'O Fakatonga. That's why oko I end up I he kinesiology kono oinga ko e ku stay close ki he Faito'O e mau whae pia ko whai moia e au ai Faito'O whesi ia pia mo e Faito'O whakaawanga ako ui ko Faito'O whakaawanga ai mea ko ia ai ta wha ko ia hanga puke whakatewo lo mo u mea ko ia So point here is to encourage us ke tau stay close ki he tau mea Fakatonga. If you want to be close to your Tongan, stay close ki he tau Faito'O Fakatonga. Mo ofa he tau mea Fakatonga pe oa liaki. It's work. Oku ngau e tau ngahi mea Fakatonga. Pea yeah, it is important. It is important to stay close to who you are in terms o e tau mea Fakatonga, e tau Koloa, ko e tau Faito'O Fakatonga, ko e tau Koloa Fakatonga e tau. So, stay close. And be water, my friend. Of what komodo?